Assalamualaikum, hurmatli ko'rarmanlar, hurmatli bizning kanal usulida turadigan Aqsi Alabukha Chapqalliq rayoni turg'unlari. Aka, ijrodan Alloh taolodan so'ydi 2025-yilning 13-apreli Alabukha rayonining Solomon bozoridan jilqi, qo'y, uy bozordan bağlarını sizlerle bölüşüyoruz. Videoya like bas, kanalga abone olinglar. Kommentariyada naqshga duo qilib qo'yinglar do'stlar. Bu qancha so'm kanalga da çıkart, bizim kanalga da çıkart. Şulğunan 65 bin bol atatın ake, bereke ol atat. Uzun, boylu uğunan ake. Ake dostlar. Take boldan 65 bin bol atat. Dostlar şu buyrul bulan 90 binge satıldı. Şu Qashqazı 59'a 59 binge berilibdir. Bunuzu Baron 73'e berilmedi ha. Tegelet ko'rsatib qo'yinchi. Sodan ardı bersin. Şu 41 yarım vakittir. Ha bulçu. Buldu ha? 41 jarım so'radi. Ha, so'radi. Sentyabrga punam. Okey. Şu qanchaga berilibsiz? 95 ga. 95 ga berilibdir. Bo'g'izchi. Hozir. Babondaga. Sodan aslı bersin. Şunu 65 bin kilo atatdı şu. Tayda. Amma uzun. Dağaş 65'ten sura atar. 65 minden bol atar. 70 min dep turat akabız. Biroq berilibdir. Ha, sura atar. Aqtay qancha oldu Aqtay? 58 ga berilmedi. Sodan bersin ha. Dostlar şu çekildi 70 ga suraptır, biroq berilmedi. Ama o qarasıcha 80 80? Bololu taylar ekan ha. Rossiyadan gelipdir. Sodan bersin ekan. 80'den bağ qo'yishibdir, biroq soda olmabdir hozir. Sodansı bersin aka. Dostlar şu vattan satılan. Qancha oldu? Argınlaştırılgan at ekan. Bazı 200 qo'yib atat, jaşı qancha aka? Jaşı qancha jaşı? Жаңасы. Jaşı. Jaşı 200. Boyu 1.60 var mı? Ketçine jetpey abi. Jetpeydi ha. Ketçine. Argınlaştırılgan adam bu. Jet 58. Ne zor hem bunda? Жашат али эми өзү тарбиялайт. Жаңазы. Kulak salып көрбөгөз. Жок. Telefon numarayı da ayttılar. Nol 5 81 81 66 43. Va dostlar. Kimge gerek bolsa şu ekrandağı nomerge baylanışqa çıkıp sodalaşıp alsanızlar bolot. Şu lakemin atı 3 azı boluptur. Aygırda жүрүптүр. Pulunları da жақсы ekan. Boyu 1.60 шығат. Boğazını 250 qoyup atat. Екі azı yat. 111 min bolup atat. 111 min. Qanchada atasın? 118 lira atat. Qo'yga malga yeme turgan at ekan ha? Bu lat soda olup atat dostlar. Bu lat soda olup atat. Üstündeki sayapker palban mala. Azaman. 200 bağ oldu, berilmedi. Daha geliş fazla verelim. 3 azı eken, uşul 140 min bolu atat. Qancha oldu seniki? 130. Jaşı qancha? Aka dostlar, şu var.
Ver bereke. Qanchaga ketdi o'shanda? 145 ga ketdi. Cemce'ye kışın. Dostlar, жылқы базардан кейін қой базарға өттік. Бүгінгі қой базардың бағаларын білеліше. Бұл пост жабық болғандығы үшін бүгін елемес, көптен бері базар жақсы болып жатады деп ел қайырлы отады. 18-тен болып тұр қозылы қойлар. Берілбепті. Мынакей қошқорлар 18-ден келіптер. Мынакей. Болды берсет. Не бұл базар өте дем болып атады, өтпей атады. Пост жабылғандығы үшін бе? Неге постты жауып қойышты деймін да? Жақшылы іш болып атады ле ол. Елдің ырыс қызын қиып аттыр да. Қозылы қойлар 14.000-ден берілбепті достар. Өткен күннен де түшіп тұр базар. 13-тен офтонға бербептір. Арғандай ба болып аттыр. Шу ешкілер ұлағы менен қаншадан болды? 7 жарымдан сұраптыр. Жоқ берілбептір. Ерді Мұрат еке қайзыны мақтау атады білбейді. Қошқорды мақтау атады. Қанша деп айтып атырыз әмі? 13'ten ашпай атыр да. 13-тен ашпай атыр. Неге базар мұншалық дәм болып кетті? Бүгін арзан базар. Өткенде де шындай әлі? Өткен күннен бүгін арзан. Бүгін сәл арзан өткен күннен. Пост жауық болған үшін шындай болады ма? Пост жауықта. Ертерек асса елтірлігін қылады да? Қылады, ертерек асса елтірлігін қылады. Балалы ешкілері 6.000 болып қалды, өткенде 8.000 келеді. Мынау көй 23, мынау көй. Мынау 20. Берілбеді. Өткенде ұшыл қозылы қойлар 18-19 мыңнан болып ататылы. Бүгін 16 болып қалдыра. Түшіп тұр. 7-ден берілбеттіра. Қаншадан болды авасытке? 16'dan da тұрып. 16-дан. Өткенде ұшылар 19-18 болып атқанына? 16 жарымға сұрады бербедім. 16 жарымға сұраптыр бербептір. Қошқор қаншаға келді әке? 29 бербез. Қозылы қойлар, а? 15 жарым. Арғандай бол болып тұр. Декабрда туылған қозылар. Қаншадан болды әке? 10.100 сомнан болып тұр. Берілбеді. Қаншаға сұрадыр Режеп әке? Қозылы қойларды. 352. Бербептір. Арашам ба? Жоқ. Мен қошқор тартып атырмын. 32 қылып атыр тақсыр. Не ұрығы? Арашам ба өзі жайдары ләу? Арашам ба жайдары? Арашам ба? Арашам қошқорлар. 32-ден болып. Ұшу пұчма кен. Раза бағу жептір. Bazın қанша қойдың? 26.500 болды. Берілбеді ба? 9 үші? 24'ke berbedim. 24-ке бербесіз бе? Bulduğum gör. Жайдары ләу? Аралашма. Қанша ол? Başlarım gör. Teke 14.500 болып. Bozun 15.000 деп тұрып тұр азыр. Бай бұға, бірақ бербепті. Сұраған адам бар мı? 13'ke berbedim. 13'ke бербез. Биылғы қозылар екен, а? 13'тен бі? 13'тен бербез бі? Жоқ, 9'dan berbedim. 9'dan бербез бі? Soğudanısı versin әке. 18'ten болып тұрышылар. Алынды ошамда? Же сатылмады? 18'ten. 14.000'den болды, ha? Бербез. Yeni olan. Ne bazarı dəm болып atırı?
Ылдый пост жабык болгон үчүн ушундай болот. Өткөндө 18 болуп аткан койлор эне алалы. Азыр 14кө түшүп калыптыр. Эртерээк аста жакшы болот элек, а? Содаңызды берсин. 2,5'dan oldu. 12,700'den oldu be. 12,5'dan berilmedi. Sodağınızı verdim. Bu bazar ne pastap ketdi? O'zbekiston chavib qolibdi. Mana ki. Ertaga asla yaxshi bo'layotgan aka. Mana ki do'stlar, elning barli postun jabılgandan narozi bo'lib o'tadi. 18-19 dan olib tur shuni. 16,5dan bo'lib tur uchörim aka. Berilibdir. Şu qo'chqorlar 17,5dan bo'lib tur döng bayına. Biroq berilibdir, ha? Döng bayına 24 başlı berilibdir. Şu ene ala sıyır 150 min kemi var deydi. Qançançı bolası bu? Ekincisi? Bu kan zor ne yapacak turp alban? Qancha bu pulu? 140 da attı. 140. Jaşı qancha? Yaşı 2 diş. 2 yaş. Bu kan hazır siz dediniz qancha qo'yib atırsınız sen bunu? 150 atırsınız mı? Har qanday bağ boluptur. 110'dan suraptır. Berbeptir. 54 ga urg'achi torpaq satıldı. Şu 175 boldu deysizmi? 71. Ha 71 mi? Alabuka çıkıp dur da. Sodağınızı verin aka. Şuloku 135 boldu. Berilibdir. Haybuqalar dostlar. Şuloku 110 boldu. Biroq berilibdir aqsaqal. Erkek eken ha koyama. Döng bayına жалгыз qanchadan bolip atат endi? 68. 68'den. Sizniki qancha oldu? 70. Bak 70'ga berildi. Ene ola sıyır. 120. Qanchанчы bolası? 6-cı. Ben 83 verdi. Bu 82. Yok 83'lü Slovak'ın. Qanchанчы bolası bu? 81 yarım benim var. 81. 82 versin o. 81 jarım berip tur akabız. 82 verin. 82. Ben. Mustafa nasıl bilen ben? Barakade. 82. Berekede. Barakade. Bere tuğan ey. Ben sana lazım. 82 200. Torpağı 3. bolası eken. Erkeği. Ver ya küste. Şeyin alası satıldı ahırı. 82 200'ge. Ошол 110 миңге берилбеди. Qanchанчы bolası? Экинчи баласы. Aha. Bulçu. Мунусу 4-чү баласы. Баласы ургачы 85 миң болду. Berilmedi. Берилбеди. Bu erkek mi ha? Экөөнүктүн торпо ургачы. Жақшы. Содаңарды берсін, ha? Okey, Geraford'tor. Qanchadan qo'ysiz bazın? 130'dan, ha? 130'dan qo'yib tur, biroq bağ bol tur dostlar. Şu yeni ala sıyır. Qanchachı bolası ekan? 4-чү баласы. 4-cü. 115'ge berilibdir, ha? Şu yeni ala sıyır. Birinci balası ekan. 90 qancha qaldın dedi? 7'ge. Üstüne ekim qo'shib berib atdıq. Satrangiz kelmayapti. Erteminden 57 suradı ele. Noğdu. Aha. Hazır 55, 56 suradı. Noğuz üçün жатқан. 53 suragan. Noğuz erkek o'xshaydi, bu urg'achi, ha? Köte durmuş. Ha, to'tang urg'achi. Tutar qancha oldu aka? 25'ten. Berilmedi.
Ала торпо 47 olmuş. Urgaç ekan ha? Buçu? 45. Lake dostlar, bugün şu жылкы, koy, uy bazardын baalaарын sizler менен bölüştük. Videoga like basıp kanalımıza katılıp koyuңуздар. Комментарийден акыбызга дуа кылып коюңуздар. Bazar, өткөнкү bazarга караганда анча ылдыйга түшүптүр. Достор, мына ушинтип жылкы, уй, кой базарды тартып чыккандан кийин продукты базарды да бир катар тартып койдум. Мынакей жайма базарда кадимкидей соода болуп эл өз тирилигин улантып атат.